السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. العيد على الابواب، والعيد يعني صينية الرقاق، والنهارده ان شاء الله هنعملها بتكات وتفاصيل هتحول لك صينية الرقاق لحاجة قمر جدا. بس لو اول مرة تشوفيني ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. نبتدي ونقول بسم الله. دلوقتي هعمل العصاجه بتاعت الرق بتاعي. اول حاجه عملتها انا نزلت بالماده الدهنيه اللي انت تحبيه. شوفي انت بتحبي سمنه او زبده او زيت اللي تحبيه. انا حاطه زيت. اول ما يسخن معايا كده هبدا انزل بالبصل بتاعي. طبعا ايه كميه البصل اللي تحبيه. انا مزوده شويه لاني عامله كميه لحمه زياده اني هعمل بيها وصفه تانيه. بالشكل كده انا مجرد ان انا بس بدبل البصل. انا ما بحبش احط اللحمه. في ناس بيحب يحطوا اللحمه الاول بعد كده البصل. انا لا، ما بحبش اعمل كده خالص. هبدا اقلب بس شويه لحد ما هلاقي البصله بتاعتي دبلت. خلاص كده انا مجرد بس دبلت معايا حاجه بسيطه. انا يعني ما بحمرهاش، ما بحبهاش لونها احمر. يعني هو تدبل كده بنزل باللحمه بتاعتي بسم الله كده باللحمه. انت بس هنقلبها كده لحد ما ما تبدا تستوي معايا. انا ما بستناهاش عليها لما بتستوي خالص. ببدا اقلبها شويه كده وبعد كده ببدا بنزل بالملح والفلفل بتوعنا بس بالشكل ده. لو كده تقلبيها. انا بحب وانا بعمل العصار احب ادوس عليها بحيث ما يبقاش فيه كتل. هتلاقيها بصي معاكي فرفره وجميله اهو بالشكل ده. انا بنزل بالملح والفلفل على طول، ما بستناش لما تستوي واحط. انا بحطها من دلوقتي عادي خالص. هبدا انزل بالملح والفلفل بتوعك كده. حطي بقى شويه بهارات لحمه او 7 بهارات اللي موجود عندك حطيه. 7 بهارات او بهارات اللحمه الاثنين بيدوا نفس النتيجه بالشكل ده. هبدا انزل بالملح بتاعي. وما تقلقيش الملح مش هيوقف سواه او هيخليه يقعد اكتر ولا اي حاجه خالص كده. وهبدا بقى اقلب. طبعا احنا عملنا العصاج مع بعض يعني 10000 مره، بس انا برضه حبيت نعملوها تاني مع بعض بالشكل ده. هبدا بقى اقلب فيها لحد ما تستوي معايا خالص. تستوي ان شاء الله ونشوف هنعمل ايه تاني. خلاص كده انا اللحمه بتاعتي استوت وبقت زي الفل. طب تعرفي امتى ان هي استوت؟ اول ما تلاقي يعني انا وطيت عليها بس شويه عشان تسمعوني. اول ما تلاقي صوتها بدا يعلى في الشكشكه بتاعتها، بتشكشك جامد قوي. تمام بالشكل ده. اول ما تلاقيها ابتدى الشكشك معاكي جامد قوي كده فعارفين ان هي بدات تستوي خلاص ودخلت تستوي. بس كده هي كده بقت زي الفل. تمام. هسيبها بقى تبرد شويه ونيجي نشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي ابدا ارص الرقاق بتاعي. انا معايا شوربه، اي نوع شوربه موجود عندك هتستعمليه. تمام. ومعايا الرقاق وطبعا العصاج بتاعي. ومعايا دي سمنه فلاحي. طبعا الرقاق عايز سمنه بلدي، زبده، اي حاجه سمنه بتبقى طعمها حلو. كل ما الرقاق بتاعك هيطلع حلو. انا عشان عايزه الشوربه بتاعتي تبقى دسمه اكتر وتبقى احلى هحط لها معلقه كده من السمنه بتاعتي. دي سمنه فلاحي هتديها ريحه حلوه. هحط لها معلقتين كده. هي الشوربه طبعا سخنه، عشان هي سخنه فهتبوش السمنه بسرعه. هي دلوقتي هتبوش لان الشوربه بتاعتي سخنه جدا. ومعايا الرقاق بتاعي. هبدا اجيب الصينيه اللي انا هستخدمها. اي صينيه عندك هتستخدميها هتمشي معاكي مفيش اي مشكله. وهبدا اول حاجه هجيب السمنه وادهن الصينيه بتاعتي كده بسم الله كده. من الجوانب ومن تحت عشان بس الرقاق بتاعك ما يلزقش بالشكل ده. وهبدا اجيب الرقاق بتاعي وابدا اسقيه. طبعا الرقاق احنا مش هنسيبه في الشوربه، يعني انا مش يا دوبك بس بنزل بيه كده. مش عايزه ابوشه كده بالشكل ده كده. نبدا نرصص الصينيه بتاعتنا. حته عاليه هنوطيها كده نتنيها بالشكل ده كده. نعمل واحده تانيه. انا بحط 4 تحت و4 فوق. عايزه تخليها 5 بتحبيها عاليه اكتر حاجه ترجع لك. احنا بنحبها ما بنحبهاش عاليه قوي. فانا بحط 4 وحدات من تحت وبعد كده بحط اللحمه واحط 4 من فوق
كده وبرده نحطها. خلاص كده انا حطيت 4 وحدات من الرقاق، وطبعا انا كل رقاق بدهنه بالسمنه. تمام. هبدا انزل باللحمه بتاعتي كده بسم الله، وابدا اوزعها بقى في الطبق بتاعي كده. طبعا انت هتسيبي الاطراف مش هنحطوا فيها لحمه. حابه تحطي جبنه موتزاريلا حطي، مش حابه خلاص. انا مش حابه ان انا احط صراحه، انا بحبها كده يعني زي بتاعت اهالينا زمان، بتبقى حلوه وجميله صراحه. بالشكل ده. هبدا برضو احط 4 وحدات الرقاق كده. هبدا برضو ابل الرقاقه بتاعتي كده. مش عايزه ابوشها زي ما قلت لك، انا مجرد ان انا احطها واحط السمنه بتاعتي كده. اخد واحده ثانيه كده. الشوربه بتاعتك لازم تبقى دافيه، يعني مش سخنه قوي بتغلي، وفي نفس الوقت ما تبقاش ساقعه، لان لو ساقعه مش هتشربها. كده ونبدا نصها بالشكل ده. طبعا انا هكمل بقى بقيه الكميه كلها بالشكل ده، وكل باقي كده بنحط عليها معلقه الزبده او السمنه اللي عندك. اكملها ونيجي نشوف هنعمل ايه. خلاص كده انا هبدا بقى اقطع الرقاق بتاعي. انا بحب اقطعه قبل ما ادخله التلاجة، قبل ما هدخله الفرن بالشكل ده كده. تمام. التقطيعه اللي انت عايزاها، عايزه تعمليها سمبوكسات، عايزه تعمليها مثلثات، اللي يعجبك. انا بحبها التقطيعه بتاعتنا العاديه خالص اهي كده. نقطع مربعات كده صغننه بالشكل ده. انا بحب برضو اقطعها قبل ما احط عليها اي حاجه فوق الوش، عشان تبقى سهله بالنسبه لك التقطيع، ما تلزقلكيش في السكينه وانت بتقطعي كده. كده تمام كده. بسم الله. هعمل ايه؟ انا دلوقتي هجيب مغرفتين 2 من الشوربه. تمام. وهسقي بيها الرقاق بتاعتي عشان ما تطلعش ناشفه بالشكل ده كده. بسم الله. تحطي على الاطراف برضه عشان كلها تبقى مسقيه. انا حاسه ان هي عايزه معلقه تانية، فانا هحط لها كده بس كده. حلو قوي. هعمل ايه تاني بعد ما سقيتها كده؟ انا معايا معلقتين من القشطه، اي نوع قشطه موجود عندك. ده قشطه وش اللبن، عندك قشطه معلبه حطي، عندك القشطه اللي هي اللباني براحتك، بس طبعا قشطه وش اللبن بيبقى موجود في كل بيت. فانا باخد منها كده معلقتين وببدا ادهن بيها الوش. القشطه دي هتديها لك لون حلو قوي، وفي نفس الوقت بتديها طعم حلو، بتبقى كانك حاطه موزاريلا بالظبط، وبالعكس دي بتبقى احلى بجد كده. نبدا نوزع القشطه بتاعتنا كده. خلاص كده انا حطيت القشطه بتاعتها كلها. انا هعمل ايه؟ انا هحطها في الفرن، بحطها في الرف الوسطاني لحد ما تاخد الوش الحلو بتاعها وبتستوي من تحت ومن فوق. نحطها ولما تستوي ان شاء الله نقدمها مع بعض. خلاص كده انا الرقاق بتاعي استوى. بصوا قد ايه طري وجميل، وفي نفس الوقت مقرمش وحلو. هنبدا نفتح واحده كده نشوفها مع بعض. نبدا كده نطلعها. خلاص بصوا الشكل، بسم الله ما شاء الله، قد ايه طريه وفي نفس الوقت مقرمشه من بره. بكده خلاص انا خلصت الفيديو بتاع النهارده. يا رب يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.